United Democratic Party ka walabu ikasngi ban pynbna no ikathup kyrtong baning kong jongki kyrtong ki banya ai rang yak election jit nong mi kmat chayeng dorbar thaoin ka jilla house nam arja arpulai hak arp artarik nai wing arja arpuar kala pynsangeh no ikajing tmu jongka namar ka jingjia shah siat yap hadu sangut ki bri Mukroh West Jant Hills District hakate ka step haba pynbna kani uba met ba lingdo u president ka UDP uloong baka parti kan sepen benapat ya tarik na ka benta kani ka kam ka jingalang ka parti kala penlong ka jing sangap jar ka ba arminet ban skaulam na ka benta ki ben simbal khlat no hakate ka jingja bat ka penram joru ya ka jingle riu klau ki pulet asam minta kasih ka wangi rapat ya ka ban pynbna no ya ki candidate ki kyrtong na ka benta ki constituency ki ba nila da petition ni perkat na kapor sa kapor. Hindi susi ban betul appear na kapor ba ginampan mo teng suay gani. Tat hado ba ginda la pentip na kuwi pagkatarik. Kadaw kalong naman ba kadang jingjia ko susi haka ba karkum bala sa pentip haka phone ni ha sangut dimensi melalui iladu no ialah kejeng na itu kibasa kibasong haka Shillong Mukroh kejengja kabalja dengan miskan di zaman kaswang antrai ketu kelabian ingin sebentar pat ya ka kawin pat katari akabaji pat kejeng pynbna announcement yang official candidate nakaliang ke parti di nakaliang ke parti itu kan sedang ka delegation kabalne Mukroh bad banle jungo ya gidong yang nosem kibai gendo ya ka delegation dengan sekian nakaliang joki bina pesan ke parti dan kat bagi iba nakalian ke parti ngilasin ya karai mentakasi